namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, unto that kind of like, single Mr. Post. Doing a taking link, of course, na kokwana Africa, vakarabava. So kokwana Africa, you famous but not famous at the same time because you can whatever this video, of course. So marala ka that video nga vona ngo yi kwini kokwana Africa yo twa kha yi huweriwa hi single Mr. Post na yona mhaka leyo. So yeah, I'm going to no strong on Facebook ka page ra kokwana Africa zini yi kuma ni ku hi kokwana Africa, as you can see yona kokwana Africa le on Facebook. So niferi kuma hey ayisuka kusuka because after ko single Mr. Post a endla video leya kombisa ku loko a keni ka tower laha ti unconfirmed reports vongo i triple story because if you get this video yo aye minjani kokwana Africa as you've heard kokwana Africa I confirm yo, okay ingobona vanhu va kha va ka vona va hoxa tinsimbi nga ka double story ti bara mara I tlhe ti buma ku le ku ndeka swona. As you've heard. So of course I reference ka Mr. Post ndo akhaveka na tinsimbi le ka double story ya yena le hi swona a ku na hembe swona a ku cheriwe hi tibara a yi loko hembe ni bara leya mi nga mi yi voni kha yi ta a ni tivi guys kumbe xana swi nga ndisa swona swi ndisa ku yini hi leya bara mi yi voni kha yi ta na cement yi fika yi chululiwa la a ni tivi swi ndisa ku yi guys kumbe xana laha hansi laha a ku cheriwe hi tibara mani swi tivi no hi tiva ku loko foundation yi cheriwe tibara kumbe swi tiva ku pfuna vo master team nge claim ku da swi tiva ku swi ndisa ku loko ni va double story laha hansi laha kumbe xana a swi ndisi swona na hi ku yona yi rife ku tirha ready mix i daka liya yo yitisiwa hi titiraka, so titiraka leti ta hambanahambana vhele ta hambanahambana mixaka ya tona but tiraka ya kona yi ta na daka hi nga swi vula tani ni nga kombisa any example kwana yi ta na daka yo karhi from kwala yi va yi kha yi ta kona va fika ku cheriwa daka. So a ni tivi if hosi ngo va a yi apply method wona or kanjhani se mi nga ha yi pfuna ngomi mi swi tiva ku la swoko hosi ngo swoko a fika nga ndleyi tibara mi ta confirm ngomi swi tivaka, okay nga ka double story ti bara mara I tlhe ti buma ku le ku ndeka swona. Double story a yi ndiwi leswiya swa ti bara vitana ready mix yi fika yi mix yi chela hayi ti bara man hi liya ya Murakapanda double story yi ndliwe hi ready mix swilo hinkwaswo quality. Go on. See, look, comparing manjira and very you is Susan Hosungove. So, Kokwana Africa, I come so clear Ben Mangan out there at the ready mix. I don't know. I'm going to confirm. I'm not lantern that I shall treat shown. Yearly out there at the ready mix, of course, we kindly that the pool. This is now comes in Cashon. I don't know. Okay. This is the para. Listen, so go come walk so now. I double story like I thought 2 years there. I did 2 years later, bala in Tongo. No, I'm going to go some go come so double story and you are going to I mean like by 2 years ita errands yara itawa inge survive numina mara nyepele gas ishinja mina I don't understand this war because you like vakoko leka kokwa yena malume wa yena, so I don't understand ku nyepele ka tlaka tukundeka yena maybe xikolo xi kuleliwa ku xona a reads sukela Murakapanda a endla swilo swa yena khale ke n'wisala ndzhaku misa le khale mdzaye ka mara kona ku lwa ntiyiso loyi a nga sungula beef hi hosi ngo kokwani very vanhu vo titsina ku acknowledge video ko kwala ka channel leyi a nga yi sungula ku lwa ntiyiso even then yi continuesiwa sweswi ya beef kolota yini wa nga vulavuli na yena vakokwani wa wena vakokwani maafu ina wala vo a kha ha ku tsandza sukela Murakapanda na ra kha ku tsaka ka wena guys mina I'm more interested kahle ku ya hi side ra yona kokwana Africa na hosi ngombe what's happening kahle what's happening ha kha ku tsandza what's happening ni salwa yi thopo ngopfu ile henhla ngopfu
ku lwa Ben Mayengani of course anga makang double story to will bar ni anga ndlisang swona indlela le mraka phanda leswi swa quality so uta go we chasa ngopfu ka mina ku byele ku kwana Afrika lo valavula futhi ni nge zini kana ni hayi khe nkarhi va ri ku allegedly ndi yena Hosi Nkomiso Mr ta ku ri triple so dyi ta ti-bin loko ri sweswo vhele tanihileswi mi swi tivaka ku nga se confirmiwa mara yena Hosi Ngove i ri i tower and then big fan ya yena Solo Gezani loko i triple so a ri mi ta khe hi vone hi swona wa ha ri hansi ngopfu na thurumu yaliya wena u nga yi pendangi no yi penda kona ku la ntiyiso yona like in that aspect a yi le ku hembeni a yi le ku hembeni in that aspect kuidea Hosi Ngove leya khale of course hi leyi yona a nga yi pendangi ma swi hundza sweswo a redzi ku got very very beefy this war it's very very fun wa ha ri hansi nge phikizana Beni ku tlula hinkwaswo ku hava lexi n'wi tlulaka hi xona Beni ku tlula hinkwaswo a fambi hi komba tibara double story yini tinsimbi we ni tsandzeni ta swi tsandzeka no ti vonela a nga hembi murangaphandla beef leyi kulukumba ngopfu na kokwani yena wa malume wa yena na Hosi Ngove Mr Boss swa ku ve na tlexo yo karhi ku ve na something went wrong a ni tivi ku nga ku ri yini mina I don't know Hosi Ngove a swi tiva ku munhu wa nkana a ni tivi ku swi nga swi katsa na swona I don't know what's happening hi ku se u hlaseriwini Hosi Ngove wa vanhu hikwale ka malume wa yena na ku n'wi yisa dibini wena ya hlamba swigalani sweswo leswi swi ku karhataku khungulukani mina ni na Beni kasi ni fane ni nga vi na Beni ni fane ni nga vi na Bujo we laha ni hanya na wena hi ku meni malume wa wena maybe se hi twanyana hi ntinyana yo problem yi nga va yi ri kwini ngopfu swo kokwana Afrika swi loko hi yona yi rhandza ngopfu Ben Mayengani as you've heard na Dr Joyce Rimani so since hi le ka family swi tlhe swi ri somehow swo hi ti kombisa ngopfu kokwana Afrika kwa hi ti tumbeti a ni le ka video leyi mi swi vonile kha hi bisa risimu leriya a ri kwalaha Hosi Ngove Mr Boss I think swi tlhe swi holovisa swinene ku bisa hi problem ngopfu mara ni vona ku swi tlhe swi va extreme hi ku yona yi tlhe yi bisa a ri kwalaha yi bisa na beef hi vomu phela yo ndi vomu kokwana Afrika no cina vhele a yi nga ri ku cineni loko Mr Boss Ben Mayengani kha xuka a yi hambi yi cina kokwana Afrika a yi cini video hikokwala ka channel yes ni malume wa wena hi muzama mara mhani ku twisisa ni ku rhandza and a ni pretendi a ni ku rhandzi total and a ni tindlisi me ni ti rhandzela murangaphandla na ngoma ya vula kokwana Afrika a ti bela music wa vona so post Phikizana na van'wanyani kumbe va xa makhombo ku Phikizana Beni n'wi phikizanisa na vamunata hi loko u vulavula hi vamunata va makhadzi ya tinqambi te le henhla nqambi leti nga na mali nqambi leti nga na mali ni hlamula se data laha a ni ku rhandzi ku ri kahle yi vula straight a ni ku rhandzi kokwana Afrika mi nga endlela yin'wana video live video man hi loko u twa kahle problem leyi beef leyi sukele kwini kahle why loko swi fike njhani phela ku ri ku na a reason like you give it the zone I'm just like that ni ku rhandza like mi ri family there is a reason loko chaseni wena ve khale ni kha ni ku byela a ni ku vuyeleni kwala kaya i tumbela ni ku yimisa ni ku yima la i tumbela hala na hayi
Guys, nyimpi leyi site number hosi ngoma njeni hayi aredzi eyi Chansa ngopfu wena. Ngelunge phasa. Ri mfana wena. U vona makhwiri vanhu va ku hayi munhunkulu ri mfana na le. U se kula nchumu wena. video yelo yi tlanga music hala kun'wana ni ku mina yona loko se album yi humile ni vona yi kha yi tlanga ti-live yona yi tsakini swinene about the album koko la sound ya yona laha a yi nga ri like a yi khata la video ya yona like I'm think what happened mara yi kha yi tlanga la yi ri ku tlangeni ka those songs where's the other video leyi yi ri ku tlangeni la ni twi na ku yi khata ngopfu swi endla maybe van'wana yi nga mi tsakisi this section ni ta zama ni twa swi ni nga twa swona kwalawa loko se album of course yi humile a hi twi ku a yi kha yi ku yini mara video ya khata I'm sorry for it vheta komisa ku hayi yi twela Mr Post a nge lunghisi na timovha namuntlha hi pfale hinkwako leswi a kha yi vula swona kha yi komisa ku a Joni ku busy album yi busy swinene leyi yi komisa ku hayi a yi tivi ku hala kaya mara hayi album yi twa yi boyini yona yi twa yi boyini na mhelo kwala ni famba kona ni yi twini okay so you know ze vheda yi ri happy vheda ku yi khata ngopfu swa ha ri necessary ha tlanga hala kun'wana mara a yi kha yi tlanga tinsimu tetiya na liya Mahlasela a yi kha yi tlanga kun'wana ka section yin'wana laha hede kha tlanga Mahlasela hayi yi tlangi ngopfu na kwale Joni yi tlangi ngopfu koko unfortunately live ya yona a yi khata lama mara yona yi tlangi swinene na laha yi kha yi tlanga yona laha a yi ri busy swinene loko ku ri amukeza kusuka banda kombela mi tlika subscribe mi tlhela mi tisa your perspective about this video hi leswo mara n'wansati wo nwa byala i n'wansati wa njhani mara wa n'wi mi dyondzisiwe hi mani ku nwa byala n'wansati i fane a va na ndzhuti a hlonipheka a va n'wansati u famba nwetetela mabyala hlonipheka n'wansati i fane a hlonipheka swi tikomba ku i n'wansati ani